गुदि फरायसालिनि न' बेखेवदों आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय धोरोमपुर दलालपारा गामिनि गुदि फरायसालिनि सामलाय आफादनि बानजायनायाव 2021 आरो 2022 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गामि फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे गुदि फरायसालि न' बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो एमएलए जयन्त बसुमतारिया नुजाथिनानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ 2000 रां होनानै साबायखर बावो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहारारि रमिय कुमार बसुमतारी, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहारारि थेबास्रोन ब्रह्म, जिथि दुवार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मृत्युंजय मोसाहारि, लोगोसे 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो माखासे साननो गोरों गुन गोनां आलासिफोरनि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङैनो जाफुंसारो। পোনপ্ৰথমে আজি মই মোৰ মনৰ অন্তৰৰ যিটো ভাল পোৱা, মনৰ অন্তৰৰ মোৰ যিটো নেকি মোৰ যিটো ফূৰ্তি মই সেইটো জাহিৰ কৰিব খুজিছোঁ যে কিয়নো আজি বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ঘৰ স্কুল বিল্ডিং এখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যে 2021 আৰু 22 চনৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ SOPDGৰ 40 লাখ টকীয়া এটা বিল্ডিং চেংচন হৈছিলে ধৰমপুৰ দহলাপাৰা LP স্কুল। আৰু এই LP স্কুলখন দীঘলে 56 ফুট, পাতলে 20 ফুট আৰু বাৰাণ্ডাটো 8 ফুট। এই ডাঙৰ এখন ঘৰ, সুন্দৰ এটা ঘৰ 40 লাখ টকীয়া এটা সাজি উলিয়াইছিলে। ইয়াৰ কাৰণে মই এই LP স্কুলৰ SMDCৰ সভাপতিকে আদি কৰি দুখন গাঁৱৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সুন্দৰ এটা বিল্ডিং এইখিনি টকাৰ যোগেদি তেওঁলোকে সাজি উলিয়ালে। আৰু আজি মই এই ঘৰখন উদ্বোধন কৰিব পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে আজি বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা বহু স্কুল য'ত নেকি আমাৰ ঘৰবিলাক জহি হৈ গৈছে, কিছুমান তেনেকুৱা ঘৰ আছে যিবিলাকৰ নেকি বিল্ডিং নাই। আজি ইয়াত দেখা গৈছে যে 86 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে, 86 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে। কিন্তু দুখৰ বিষয় সেইটোৱে হয় যে ইয়াত এজনী টিচাৰ আছে ইয়াত বাইদেউ, তেখেতে 86 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী চম্লোৱাটো তেখেতৰ কাৰণে কঠিন হৈছে নিশ্চয়। এইটো এটা মানে দুখৰ বিষয় এই মানে স্কুলৰ কাৰণে। যিয়ে নহওক আজি বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘৰবিলাক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যি এটা প্ৰচেষ্টা আজি হাতত লোৱা হৈছে, ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আশা কৰিব পাৰোঁ অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত গোটেই বিটিআৰৰ যিবিলাক মানে স্কুল ঘৰ য'ত লাগে সেই ঘৰবিলাক নিৰ্মাণৰ মানে কাম সম্পূৰ্ণ নিশ্চয়কৈ হ'ব। আৰু য'ত মানে টিচাৰবোৰ নাই বা টিচাৰবোৰ কমকৈ আছে, ছাত্ৰ অনুপাতে তাত মানে টিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰা এইখিনি কামো হয়তো অতি সোনকালে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰিব, মোৰ সেইটো দৃঢ় এটা বিশ্বাস। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ অঞ্চলৰ এটা সুন্দৰ এটা বাতাবৰণ নিশ্চয়কৈ কৰিব লাগিব, কিয়নো এই বছৰ মেট্ৰিকৰ যিটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটোত আমাৰ চিৰাং জিলাখন চবতকৈ তলত হৈছে 34% অনলি। সেইকাৰণে পাৰ্চেণ্টটো যদি আমি বঢ়াব লাগে নিশ্চয়কৈ আমি এটা পৰিৱেশ তাত গঢ় দিব লাগিব। ইয়াত ছাত্ৰ, টিচাৰ, পেৰেণ্টছ তথা আমাৰ সমাজ এই গোটেই কোন বা এংগেলবিলাকে সমানেই কাম কৰিব লাগিব। এইখিনি বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰি যাব, এইখিনি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। এইখন অঞ্চল ফৰেষ্ট অঞ্চল হয়। ফৰেষ্ট অঞ্চল হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ মাটি বাৰী আজিলৈকে হয়তো সেইখিনিত তেওঁলোকে পাত্তা পাব সক্ষম হোৱা নাই। আজি বিটিআৰ চৰকাৰৰ এটা দফাত সেইখিনি উল্লেখ কৰা আছে, সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। আৰু এই দফা অনুযায়ী আজি বিটিআৰ চৰকাৰে আশা কৰিব পাৰোঁ এই বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহলৈকে নিশ্চয়কৈ সেই মানে মাটিৰ পট্টা দিয়া কামটো নিশ্চয়কৈ হৈ উঠিব। আৰু ইয়াত যিটো ফৰেষ্ট অঞ্চল হয় আৰু ইয়াত বসবাস কৰাটো আজিৰ পৰা 20-25 বছৰ বা 30 বছৰ আগৰ হয়, তাৰ কাৰণে ইয়াত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা, ৰাস্তা ঘাটৰ ব্যৱস্থা অতিকৈ শোচনীয়। এইখিনি কাম কৰিব লগা আছে নিশ্চয়। আৰু ইয়াত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আজি জেজেমৰ দ্বাৰা যেনেকৈ কৰিব লাগিছিলে
যে সেইখিনি কাম এই অঞ্চলত কৰাটো অলপ কঠিনে হয় কিয়নো ইয়াৰ মাটিৰ তলত ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰবিলাক আছে সেইকাৰণে সাধাৰণ যিটো JJMৰ স্কিম ইয়াৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলত মানে তেনেকেই বৰিং কৰাটো অতিকেই মানে কষ্টকৰ হয় তাৰ কাৰণে পানী যোগানটো খোৱা পানী যোগানটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেইখিনি নিশ্চয়কৈ কৰিব লগা আছে বাকী ইয়াত মানে ইৰিগেশ্যন চিষ্টেমৰ এটা কথা নিশ্চয়কৈ আছে এইখিনি কৰিব লগা আছে আৰু ওচৰৰ এটা নিজলা নদী বুলি আছে সেই নদীটো মানে ভেটা দিব লাগে তাৰ পাৰটো ভাঙি গৈছে সেইটো যদি আমি ভেটা দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিস্তৰ এই অঞ্চল অকল সেই ধৰমপুৰ বুলিয়ে নহয় ৰুণিকাটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চামুণ্ডেশ্বৰ এনেকৈ বিস্তৰ মানে প্ৰায় 25-30খন গাঁও প্লাবিত হ'ব আৰু অকল প্লাবিত বুলিয়ে নহয় ইয়াৰ হয়তো নদীৰ সোঁতটো ইফালে আহিব পাৰে সেইকাৰণে এইটো কৰিব লগা আছে নিশ্চয়কৈ এই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয়কৈ মানে চেংচন কৰাই আনিবলৈ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই নিশ্চয়কৈ চেষ্টা চলাইছোঁ তাৰো বাহিৰেও এই অঞ্চলত আমাৰ ক্লাব ইউথসকলক মানে উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে ক্লাববোৰ নিৰ্মাণ কৰিব লগা আছে তেনেকৈ ফিল্ডবোৰ মানে ডেভেলপ কৰিব লগা আছে ইয়াত বিজুলী বাতি নিশ্চয়কৈ আহি গৈছে এইখিনি আৰু ইয়াত মানে অংগনবাদী চেণ্টাৰবোৰ মানে গঢ় দিব লগা আছে এইখিনি যদি আমি কৰিব পাৰে নিশ্চয়কৈ এই অঞ্চলৰ আমি মানে ফৰৱাৰ্ড আমি নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিম সেইখিনি কৰিব লগা আছে আৰু এইখিনি কাম হয়তো আজি 2-3 বছৰত মানে 100% নহ'লেও মেক্সিমামটো কৰিব পাৰিব বুলি আমাৰ নিশ্চয়কৈ আশা আছে दिनै सान्थिपुर BCDCनि सिङाव थानाय 1 नम्बर खुसुं दैसा आरो 4 नम्बर साम' दैसा दरनै गामिजों धोरोमपुर दहलाफारा LP स्कुल होननाय मोनसे स्कुल दङ दा बे स्कुलावहाय गोबां फरायसा दङ 86 जन फरायसा दङ बे हिसाबै माने जोंना थाखो खथाया माने नांगौ बायदि नङामोन दा बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय 2021 आरो 2022 नि जिखिनि बाजेट बेयावहाय जोङो माने एडिशनेल क्लासरुम आरो टयलेट रिपेयारिं हिसाबै माने मोनसे सेंसन मोननो हादों दा बेखौ लुफुंखांनायनि उनाव दिनैहाय 31 नं सिडली समष्टिनि MLA मानगोनां सारनि आखाइजों जोङो दिनै बे न'खौ जोङो फरायसालि सामलाय आफादा बेखेवनानै लाबाय दा क्लासआबो बे गोदान न'आवनो जासिगोन दा बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि दरनै गामिनि जिनोखि फरायसालि सामलाय आफाद बियो गोबाव सिगां बोसोरनो थांखि लाखानाय दङमोन जे जोंनि गामि दरनैनि फरायनायखौ बोरै गोजौ फारसेथिं लांनो हायो दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि दरनै गामिनि फरायसालि आफादा माने फोसावनानै दोनदोंमोन जे जाय बे गामिनि फरायसाफ्रा माने मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन खालामगोन बेनो जोङो गामि कमिटिनिफ्राय अनसुंथाइ जिखिनि कमिटिया हायो बेखिनिखौ होनाय जागोन आरो मान बावनाय जागोन लोगोसे सेकेन्ड डिभिजनावबो जायफोरा माने हाइस्ट नाम्बार लानो हागोन सेकेन्ड डिभिजननि गेजेराव बे स्टुडेन्टफोरखौबो जोङो अनसुंथाइ होनाय आरो बरायनाय जागोन होननानै जोङो सिगाङावनो जोङो फोसावखानानै दोननाय बायदि थांनाय बोसोराव जोङो लकडाउननि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लानो हायाखै दा बेखौ थांनाय बोसोर आरो देग्लायनि बोसोर एखेयैनो सरजाबनानै जोङो देग्लायहाय माने जोंनि दरनै गामिनि जिनोखि 7 फरायसाफोर जायफ्रा मेट्रिक पास जादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो दिनै बरायबाय आरो जोङो माने जोंहा माने जिखिनि माने जोंनि कमिटिनि थिखानाय थांखि बेखौ थांनाय बोसोरथामनिफ्राय माने जोंनि फरायसाफ्रा सेस्था खालामनानै बे जोंनि जिखिनि मान बान्था बेखौ लाफैनो हानायसिम जाबाय जोंना बे ओनसोल हिसाबै जोङो दिनै जाय हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै बे बेखेवनाय हाबाफारि बा फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ लादों जोङो दा बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो थानाय जिहेथु जोंनि माने गुदि फरायसालि रिजाल्टआ मोजां जानांगौबा गुदि फरायसालिया मोजां जानांगोन गेजेर फरायसालिया मोजां जानांगोन हाइ स्कुला मोजां जानांगोन दा फरायजेननो सोलोंजेननो गुदि फरायसालिनि जिनोखि माने जोंनो फोरोंगिरिनि अभाब 86 स्टुडेन्टनि गेजेराव जोंहा सासेल' फोरोंगिरि बेनिखायनो जोंहा फोरोंगिरिया माने बिराद खस्थ' जायो सामलायनो हाया बेनिखायनो जोङो सरकारनाव खावलायदों जाहाथे जोंनि बे फरायसालियाव जाहाथे माने नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि हरो आरो लोगोसे दरनै गामि हिसाबै जोंहा लामा सामानि जेंना दङ दा स्कुला गायसनजादों 4 नम्बर साम' दैसायाव
बे एखे स्कुलावनो जोंहा 1 नाम्बार खुसुं दैसानि रायजोफोराबो गथ'फोराबो माने बेयावनो फरायफैनांगौ 1 नाम्बार खुसुं दैसा हिसाबै आलादा फरायसालि गैया दा बिथांमोनहा गावसिनि फरायसाफोरा फैनांगौनि जिखिनि लामा बेयो माने मोजां नङा माने बिराद गाज्रि अबस्थायाव दङ आरो जोंनि गामिनि लामाफोराबो दासिमबो माने थांलाय फैलायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि सुबिदा गैया आरो बे गामिनि फरायसालियाव अंगनाबादि गैया जोंहा दा बेसेखिनिखौ जुदि सरकारा सुफुंनानै होयोबा आरो जोंनि फरायसालिया साबसिन जागौ होननानै आं सानो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360